Ndabasuhuje mwese aho muherereye hose hagiye hatandukanye, yaba ahangaha mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu bigiye bitandukanye byo hanze, mukurikiranye Kigali Tube Online. Uyu munsi yongeye nagarutse n'indi nkuru, ariko mbere yuko ngira icyo mvuga cyangwa ngo iyi nkuru nyirambure byimbitse, icyo mwisabira cyangwa icyo murankusaba buri munsi ni uko ukora subscribe kuri Kigali Tube ndetse ugakanda akazagira hariya hejuru kugira ngo ntihakagire inkuru yacu nimwe igucika. Nk'uko rero mwabyibone mu binyamakuru bigiye bitandukanye ndetse no ku masocial media agiye atandukanye, yaba Twitter, Instagram cyangwa kuri WhatsApp. Ku gicamunsi cy'uno munsi rero nibwo umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarasiwe ku mupaka w'u Rwanda ahazwi nka Petit Barriere hari i Rubavu. Ese yaba yarasiwe iki? Yarafashwe afite iki? Ese bamurasha itapfa? N'ibindi bibazo waba ufite kuri iki gikorwa kidasanzwe cyabereye hariya ku mupaka, ndetse n'aho ibi birasiga umubano w'u Rwanda na Kongo umeze, byose niba ushaka kubimenya nta kindi usabwa gukora uretse gukurikirana iyi video kuva itangiye kugeza irangiye. Let's go. Mbere na mbere icyo nshaka kubanza kuvugaho cyangwa kugira ngo mumenye ni uko uyu musirikare wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntiyarashwe azira ubusa cyangwa se nta kintu kibi yarakoze, ahubwo yarashwe azira gushotorana cyangwa kurenga ku mipaka yiwe. Uko byagenze rero nk'uko tubikesha abantu bari bahibereye, uyu musirikare rero yaje wenyine, aza gake gake kabisa. Umuntu wese wari kuri bariyeri yakekaga ko aje kubaganiriza cyangwa aje kubabaza nk'ibintu bigiye bitandukanye, ariko icyari giteye ubwoba ni ukuntu yari yambaye uniforme cyangwa impuzankano y'abarinda umukuru w'igihugu cya Kongo. Si ibyo gusa, ahubwo yari afite imbunda iri mu bwoko bwa machine gun. Ubwo urumva ko n'abantu rero bategereje kumva ikimuvamo bari bafitemo n'akantu k'ubwo bavuga ati se uyu ari kujya he, afite iyihe mpamvu ari kutwegera gutya kandi bigaragara ko atishimye. Ntiyatinze no kwita yerekana icyamugenzaga, dore ko yazamuye iyo machine gun ahita atangira kurasa amasasu menshi kabisa ku bapolisi b'u Rwanda bari ku burinzi hariya kuri Petite Barriere iherereye mu murenge wa Gisenyi, umudugudu wa Gasutamo, akagari ka Mbuga Ngari hariya mu karere ka Rubavu. N'abapolisi rero batojwe bahise batangira kwihisha ndetse no kugira ngo ntihagire isasu na rimwe ribafata, ariko bitewe n'ukuntu imbunda yari afite irenze ndetse irasa amasasu menshi mu gihe gitoya, kandi nk'uko nari nabibabwiye yari yabegereye ndetse bataniteguye, byaje kuza kurangira uyu musirikare wo muri Kongo afatishije isasu umupolisi w'u Rwanda umwe ndetse aramukomeretsa. Bakimara kubona ko rero ibintu byahinduye isura ndetse ko yari afite gahunda yo kubamara, abapolisi b'u Rwanda bahise bagerageza kumucubya, bamurasa isasu rya mbere riramufata, ariko akomeza guhatiriza. Babonye amasasu abaye menshi aho bari bikinze, bahita bamurasa iryo mu mutwe. Uyu musirikare wari wambaye impuzankano cyangwa uniforme y'abarinda umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakimara kumurasa mu mutwe yahise arambarara hasi. Abapolisi b'u Rwanda bahise bamenya ko yapfuye, maze bahita bava mu bwihisho. Umurambo w'uyu mukongomani rero bahise bawurekera hariya hafi y'icyuma cy'umupaka ku ruhande rw'u Rwanda. Ibi rero ntibyatunguranye kuko abantu baza bashaka kwangiza umutekano w'igihugu cyangwa bashaka gukomeretsa abawurinda, abenshi birangira bahatari ubuzima cyangwa batsinzwe, dore ko ari nabyo nyakubahwa perezida w'igihugu cyacu Paul Kagame yagarutseho muri ino video. Ariko umunsi hagize uwibeshya akatwishoraho, ntabwo azasubiraho yaturutse. Ntabwo byakunda. Tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima, niko byagenda. Ibinyamakuru byinshi byahise bitangira kwandika ino nkuru, dore ko yari yiteye ubwoba ku bayisomaga, yaba mu baturanyi muri Kongo ndetse n'ahangaha mu Rwanda. Tugarutse cyane ku binyamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagarutse neza kuri ino nkuru ndetse bavugisha abaturanyi basanzwe bazi ndetse banakunda kuba bari kumwe n'uriya musirikare wateye cyangwa warashe mu Rwanda. Byaje kurangira bagaragaje impamvu cyangwa icyaba cyateye umusirikare kurasa mu Rwanda, biza kurangira basanze ari uko yari amaze igihe avuga ndetse nizera ko azajya guhorera abavandimwe baguye mu rugamba rushyamiranyije ingabo zo muri Kongo FARDC ndetse n'inyeshyamba za M23. Ubwo muri make rero kubera ko abanyekongo benshi hariya muri kiriya gihugu bizera ko u Rwanda rwaba ruri gufasha izi nyeshyamba za M23, yahise afata umwanzuro wo kuzaza wenda kurasa abapolisi b'inaha kugira ngo wenda yumve mu mutima nta kintu akishinja cyangwa abahoreye.
Ibi rero bikaba bibaye nyuma y'uko kuwa gatatu nk'uko nabibagejeje aha ngaha kuri Kigali Tube hariya kabisa ku mupaka w'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Goma habereye imyigaragambyo ikomeye y'abanyekongo bamaganaga u Rwanda barushinja gufasha umutwe wa M23 uhanganye n'ubundi n'igisirikare cy'igihugu cyabo FARDC. Nk'uko rero mwabyiboneye mu kavuyo kadasanzwe ndetse n'indirimbo nyinshi zuzuye ubugome ndetse n'uburakari bafitiye abanyarwanda, abigaragambya bageze naho bashaka kwinjira ku butaka bw'u Rwanda ariko polisi y'u Rwanda ibabuza kwinjira, gusa irabareka bakomeza kwigaragambiriza hakurya muri Kongo. Rero bikaba bitarabujije gutera amabuye muri iki gihugu cy'u Rwanda, ariko inzego z'umutekano zinaha zikaba zitaragize icyo zibatwara. Mbibutsa ko ibi byose cyangwa uyu mwuka mubi uri gukura umunsi ku wundi hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byatangiye mu mezi abiri ashize, ubwo Kongo yashyiraga mu majwi u Rwanda nk'igihugu cyafashije M23, dore ko uyu mutwe uri mu murwano ukomeye na Kongo, ndetse iyi M23 ikaba yaramajije kwigarurira umujyi wa Bunagana, bakaba ubu ngubu bari gushaka gufata n'utundi tujyi tugiye dutandukanye hariya muri Kongo, dore ko intambara ikirimbanyije. Nk'uko rero mwabikurikiranye, leta y'u Rwanda kabisa yarabihakanye yivuye inyuma, ivuga ko nta sano n'imwe ifitanye n'ibi biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande rero, uyu mutwe wa M23 nawo ukaba waramajije gutangaza ko nta bufasha na bumwe bahabwa na leta y'u Rwanda, yewe n'imbunda n'amasasu bakoresha bavuze ko byinshi bagenda babigura mu ngabo n'ubundi za FARDC yahariya muri Kongo. Izindi uyu mutwe ugenda ubona ni igihe wenda bakubise cyangwa bahabije indwanyi zo muri Kongo, bakahita bafata ibyo bari bafite byose bakahita babyongera mu ntwaro zabo. Ngayo nguko iby'u Rwanda na Kongo ndetse n'iby'uno musirikare washatse kwinjira mu Rwanda arasa abapolisi b'igihugu cyacu, bikaza kurangira arashwe mu mutwe maze agapfa. Ku ruhande rwa Kongo rero bakaba batangaje ko inzego za kiriya gihugu ziri gukora iperereza ryimbitse kugira ngo bamenye neza ibyabaye cyangwa ibiri kuvugwa mu nyamakuru ari byo, kuko bibaye ari ukuri byaba ari ubushotoranyi bwakozwe no ku ruhande rwa Kongo. Ahangaha ku ruhande rw'igisirikare cyangwa igipolisi cy'u Rwanda byaba nta kibazo biteje cyane, ariko nibikoraho ko gushyamiranywa hagati y'ibihugu bibiri biri guteza ikibazo ku baturage, yaba ku mutekano wacu ndetse no mu bindi bikorwa by'imyidagaduro bigiye bitandukanye, dore ko nk'ejo bundi hari umuhanzi wari gutaramira mu Rwanda, ariko bitewe n'uko ku masosho media agiye atandukanye nka Twitter bari kuvuga ati leta y'u Rwanda iri gufasha M23 kugira ngo bice abakongomani muri kiriya gihugu, byatumye uyu muhanzi witwa Yusuf ubundi uririmbira muri France ariko ufite inkomoko muri Kongo ahagarika icyo gitaramo yari afitiye abanyarwanda, ndetse avuga ko atataramira igihugu gisa nkaho kiri kubangamira umutekano w'abantu biwe cyangwa hakomoka. Ibi rero n'ubundi bikaza bisanga ibibazo abanyarwanda bakoraga ubucuruzi ari muri Goma bafite, ubwo ni ukuvuga bari ababi Rubavu, dore ko ubu batakandagira muri kiriya gihugu kubera umutekano muke cyangwa ukuntu abakongomani bari kugirira nabi abanyarwanda cyangwa abavuga ikirimi cy'ikinyarwanda muri Kongo. Ni naro nsoreje video y'uno munsi, ndakeka umenye byinshi kuntu situation imeze yaba mu Rwanda cyangwa muri Kongo, n'iki kibazo cyangwa umutekano muke wabaye, uko bishobora kuzagenda. Updates zose cyangwa ibizaba nyuma nzabibagezaho ahangaha kuri Kigali Tube. Icyo nkwisabira rero, nimba uri mushyashya no gukora subscribe, cyangwa nimba utarayikora ugomba uyikore, ukande like kuri iki kiganiro ndetse usharinge ku bantu cyangwa ku nshuti zawe ukeka baba bashaka kubimenya, utibagiwe no gutanga igitekerezo cyawe muri comment section aho hasi. Ibiganiro nk'ibi rero bigezweho cyangwa biri gutrendinga nakagaruka ahangaha kuri Kigali Tube. Ciao.